Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 z'ukwa kabiri. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imirwano cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko ibihe by'agahenge bitabujije intambara gukomeza, ariko abo muri Bukavu ngo hari umwuka utandukanye n'ahandi. Burakomeje akazi kose karakogwa, nta kibazo, nta muntu uhungabanye, barakora imirimo yabo bose, buri muntu n'akazi kiwe aragakora, serivisi zose zirakora, nta kibazo kiri muri Kivu ukuye intambara iriyo ngiyo ku dongo mu nkengero. Ibihugu by'akarere k'uburasirazuba bwo hagati byamaganye umugambi wa Perezida Donald Trump kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafata ubugenzuzi bwa Gaza ikahindura icyo yise aho onogeye ijisho hegereye amazi, nyuma yo kwimura abanyapalestine bakajya ahandi. Mu kiganiro cy'abagore turaganira na Samantha Torres, umunyamerika ukinira umupira w'amaguru mu Burundi, ariko ngo ntashaka kumenyekana kubera uruhu rwe. Guhagarika base kuvuga ngo ijambo ngo we muzungu canke ngaha ibubanza ngo we mushinwa, bashe jewe sinde mushinwa no kuri kose ndi umuntu. Hari navugwa mu mikino muri biganiro biwe na nini radukunda. Ibi byose n'ibindi turabirambura mu kanya nyuma yuko Jacques Niyitegeka tugezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Ubudagi bwavuze ko icyifuzo cya Perezida Trump wa Amerika cy'uko Amerika igenzura Gaza ikanimura abaturage bayo bose bizatera imibabaro n'inzangano. Ubufaransa nabwo bwabinenze cyane, buvuga ko icyifuzo cye cyaba ari ukurenga cyane ku mategeko mpuzamahanga. Icyo gitekerezo bwana Trump yagitanze ejo kuwa kabiri ku mugoroba mu kiganiro n'abanyamakuru mu biro bye bya White House, ubwo yari ahagaze iruhande rwa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu wari wamusuye. Ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nabyo byamaganye icyo cyifuzo. Misiri na Yordania byombi byamaganye bivuga ko bitazemera na rimwe ko abanyapalestina bimurwa. Muri Israel ho igitekerezo cya Trump cyakiriwe neza n'abanyapolitiki bafite amatwarakazi badashaka ko ibintu bihinduka. Wahoze ari minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Itamar Ben-Gvir weguye nyuma yaho Israel na Hamas basinyanye amasezerano yo guhagarika imirwano, yavuze ko azasubira muri leta niba igitekerezo gishyizwe mu bikorwa. Minisitiri w'imari Bezalel Smotrich we yavuze ko ari cyo gisubizo nyacyo ku gitero Hamas yagabye kuri Israel mu kwezi kwa 10 muri 2023. Yongeyeho ko Israel ubu igomba kureka burundu icyo avuga ko ari igitekerezo kibi cy'uko abanyapalestina bagira leta yabo. Indege ya gisirikare itwaye abahindi bagera ku 100 bashinjwa kwinjira muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko yageze muri leta ya Punjab. Indege yahagurutse i Texas ejo kuwa kabiri yerekeza mu mujyi wa Amritsar. Ibyabo nimara gusuzumwa n'ubutegetsi bw'Ubuhindi buzahita bubohereza mu mabisi mu turere bakomokamo. Ni inkuru ya Samira Hussain mugezweho na Yvette Kabatesi. Leta ya Punjab mu Buhinde yemeje ko yashyizeho ahantu yihariye ho kwakirira abirukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeraho ko abo bantu bazakirwa neza. Imwe mu nkingi zikomeye za politike irebana n'abimukira ya Perezida Donald Trump ni ukwirukana abadafite ibyangombwa byo gutura muri Amerika. Si ubwa mbere abantu burizwa indege, ariko gukoresha iza gisirikare ngo boherezwe mu bihugu baturutsemo byo ntibyari bisanzwe. Umwaka ushize ku butegetsi bwa Joe Biden, impunzi 271 zoherejwe mu bihugu 192.
Abategetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuze ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda bagabye igitero gishya nyuma y'iminsi mike hatangajwe ihagarika ry'imirwano. Baravuga ko uwo mutwe wafashe Nyabibwe, umujyi ucukurwamo amabuye y'agaciro uri hagati neza y'umujyi wa Goma, ubugenzurwa na M23 n'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, Bukavu. Mu kiganiro kuwa mbere, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko atazi niba ingabo z'igihugu cye ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agaciro k'imigabane mu kigo cyo mu Yapani gikora imodoka Nissan kaguye cyane nyuma y'amakuru avuga ko igikorwa cyo kwibumbira hamwe na Honda kitagishyizwe mu bikorwa. Ibigo byombi byari byaremeye kugirana ibiganiro kuri kino kibazo mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Ni inkuru ya Mariko Oyi mugezweho na Prime Ndikumagenge. Ugufatanya izo kompanyi ziri mu zambere zikomeye mu Buyapani kwari gutuma haba kompanyi igira gatatu mu bunini ku isi ufatiye ku miduga zigurisha, ariko benshi baragize amakenga niba zizokumvikana ku gaciro imwe izogira zimaze gukorera hamwe. Kuva uyu munsi agaciro ka Honda ku isoko karuta inshuro zirenga 5 aka Nissan, ariko Nissan irondera uruhara rwegereza kungana n'urwa Honda muri iyo kompanyi yo zifatanya. Nissan kandi bivuga ko yanse kuba nk'ishami rya Honda. Nissan ntibyayoroheye kwivyukiranya inyuma y'ifatwa ry'uwahoze ari umuyobozi waryo Carlos Ghosn haraheze imyaka 6. Umwami n'umwamikazi ba Suwede basuye umujyi wa Örebro aho abantu 11 baguye mu gitero cy'imbunda ku ishuri ryigisha abantu bakuru, mu bapfuye akaba barimo n'uwagabye icyo gitero. Umwamikazi Silvia yavuze ko yababajwe cyane n'iraswa ryahitanye abantu benshi mu mateka ya Suwede. Polisi iracyakusanya ibimenyetso by'abatangabuhamya na kamera z'umutekano kandi ntiramenya icyatera icyo gitero. Umugore umwe witwa Mine Demiri yasobanuye uburyo yarategereje ko isomo rye ry'ururimi rw'Igisuwede ritangira igihe yumvaga isasu rya mbere. Avuga kandi ko umuntu witwaje imbunda yagaragaye akurikira itsinda uwo mugore yararimo igihe ryari ririmo rihunga. Urakoze Jacques, nitegeka kora ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye, duhera kuyareba akarere k'uburasirazuba bwo hagati. Ibihugu by'ako karere byamaganye umugambi wa Perezida Donald Trump w'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafata ubugenzuzi bwa Gaza ikahahindura icyo yise aharyoheye ijisho hegereye amazi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati nyuma yo kwimurira abanyapalestina handi. Hagati aho umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri Isiraheli yasubiwemo ibyitwa amagambo yavuze ko ngo ibitekerezo bya Trump birenze indoto yari afite nuko byari byitezwe. Inkuru ya Yolande Nel muragezwaho na Yvette Kabatese. Umugambi wa mbere Trump ashize ahagaragara kuri politike ye y'ibihugu by'Abarabu uje uvuguruza umurongo w'imyaka myinshi wa Amerika ku bijyanye n'ibibazo biri hagati ya Israel na Palestine wahise wamaganwa byihuse n'ibihugu bikomeye byo muri ako karere, ni ukuvuga Jordania na Misiri, ari nabyo Perezida wa Amerika yasabye kwakira abanyagaza benshi. Arabia Saudite yatangaje ko abanyapalestine batazava ku butaka bwabo. Umuvugizi wa Hamas yatangaje ko umugambi wa Amerika uteye isoni kandi udafite ishingiro, naho umuyobozi muri Palestine avuga ko amahoro n'umutuzo bizaboneka gusa ari uko hagiyeho leta yigenga ya Palestine. Muri Israeli abakomeye bo ku ruhande rw'abagendera ku murongo ukarishye w'ibya kera basabye ko kwimura abanyagaza byagirwa politike yemewe ya guverinema. Umuyobozi umwe yavuze ko Trump yatanze ibisubizo bikwiye ku bibazo Israeli yari ifite kuva yabaho. Tugena noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Epfo hakomeje kuvugwa imirwano aho ibihe by'agahenge bitabujije intambara gukomeza. Amakuru aravuga ko imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo yabereye ahitwa Nyabibwe muri teritwari ya Karehe mu birometero nka 70 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Nyamara kuwa mbere inyeshyamba za M23 zari zatangaje ko zishyizeho ihagarikwa ry'imirwano ku ruhande rumwe kugira ngo habe agahenge gatuma haba ibikorwa by'ubutabazi. M23 yari yavuze kandi ko itarajwe ishinga no gufata utundi duce nyuma yo kwigarurira Goma. Twashatse kumenya uko ubuzima bwifashe muri Bukavu ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo,
maze mvugana n'umwe mu banyamurenge bahatuye ni Mugura Dieudonné. Natangiye mubaza uko umwuka umeze mu mujyi. Umwuka igihugu kirimo intambara nyine, ariko umwuka umeze neza, nta munjyana uhari. Ibintu turimo twumva by'uko imirwano yakajije umurego isatira uwo mujyi, ntabwo mwebwe murimo mubyumva? Turazumva baratubwira ko imirwano yakomeje, ariko ni ku maperiferi donc ya Sud Kivu, mu nkengero niyo bakiri bagwana mu nkengero za Sud Kivu. Ni ukuvuga ngo aho ngaho mu mujyi rwagati wo uri i Bukavu ubuzima burakomeje nk'uko bisanzwe? Rero burakomeje, akazi kose karakogwa, nta kibazo, nta muntu uhungabanye, barakora imirimo yabo bose, buri muntu n'akazi kiwe aragakora, serivisi zose zirakora, nta kibazo kiri muri Sud Kivu ukuye intambara iri iyo ngiyo dongo mu nkengero. Ku bantu nkawe b'abanyamurenge muvuga ikinyamurenge aho ngaho, cyane cyane urebye uburyo imirwano n'ubushyamirane bimeze, nta mpungenge zihariye mufite cyangwa mumeze neza? Nta kibazo, turakora akazi bisanzwe, umunyamurenge ari libre kimwe n'undi, donc afite uburenganzira, aragenda. Donc iyi ndambara bashaka kuyihindura ya politike, kibuze ya tribalisme, niko nabyita, ariko ntabwo ari intambara ya tribalisme, ni intambara nyine ya leta kireba umunyamurenge, kireba iki. Turakora nk'uko bisanzwe, umuntu aragenda uko yumva ashaka, umuntu aragenda, umutekano ni wose. Intambara ni igihugu, ireba umunyamurenge, ireba umubembe, ireba umupfurero, ireba umushi. Ni intambara nyine y'igihugu kiba kiri mu ntambara. Kubibera ahandi nko muri za Goma n'ahahegereye, aho murabikurikirana mute muri uwo mujyi mwebwe murimo wa Bukavu? Uyu mujyi wa Bukavu nyine urumva intambara iri mu gihugu, igihugu kiri mu ntambara, kiba kiri mu ntambara. Nta mpungenge mufite ko iyo mirwano rero ishobora gusingira ikagera i Bukavu mu minsi ya vuba? Urumva si imirwano ubwo utekereza ko yogenda gutya, ariko ntaba ari kwigenda. Intambara ni intambara, igihugu kiri mu ntambara, kiba kiri mu ntambara. Ni umuturage twavuganaga rero uri i Bukavu, ni Mugura Dieudonné. Saa moya zirabura iminota 19 mu Rwanda no mu Burundi. Bisigahuza miryango yumva no kuri Kisura FM muri Uganda, ndetse no kuri bbc-gahuza.com. Mu kanya turagaruka nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89 n'ibitindwi. BBC gahuza miryango. Tujye muri Nigeria, aho abana bagera kuri 17 bivugwa ko baguye mu muriro wibasiye ishuri ryo mu majyaruguru y'Iburasirazuba bw'igihugu. Uwo muriro wadutse mu ijoro ryakeye mu ishuri rya Kisilamu riri mu ntara ya Zamfara. Inkuru ya Chris Ewoko muragezwaho na Siriyake Muhawe nayo. Uwo muriro wadutse ku munsi wa kabiri mu ijoro uco kwiragira byihuta mu ishuri rya Kisilamu Ikauran na Moda. Benshi mu banyeshuri bari bamaze kuryama. Benshi muri bo barabuze aho baca kubera urubeya. Abajejwe gutabara byihuta bagiye gushika umuriro wamaze guhitana abantu benshi. Abahaba bavuze ko abanyeshuri benshi bakomeretse, bakaba baciye banyarukanwa ku bigo by'ubuvuzi bihegereye ngo bavurwe. Abategetsi b'intara ya Zamfara ntaco baravuga kuri ako kaga. Dusubire mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda. Abana ubumuga bwo kutabona ariko ngo yumva imibereho ye idatandukanye niyo badafite ubumuga afite. Alexandre Mwitende n'umugabo w'igikwerere ntabona, ariko akaba umunyamuziki wabyiyeguriye, kandi ngo niwo mwuga umubeshejeho bikanamutungira umuryango. Kuri we ngo ubumuga bwe bwamubereye ingufu zo kudashingira ubuzima bwe ku bandi. Jean Claude Mwambutse yaramusuye amuganiriza ku buzima bwe muri iyi nkuru yatwoherereje. Alexandre Mwitende, umugabo urangwa n'urwenya rwinshi, akabyiniriro yitwa mu muziki yahisemo Lenko Alexandre. Uyu mugabo w'imyaka 47 avuga ko yakunze umuziki akiri muto, ndetse ko yanawize mu ishuri ry'ababana ubumuga rya Gatagara. Uretse gucuranga, Mwitende avuga ko anigisha gucuranga gitari ndetse na piano. Acuranga gitari ye ntiwamenya bikoroheye ko afite ubumuga bwo kutabona.
uretse kuba mfite wenda indirimbo nakoze ziri mu studio zanasohotse, ariko ubusanzwe ikintu kimpa amafaranga mu muziki ni igisope nkora, cyangwa nk'ahantu nkora mu minsi mikuru badutumiye, mu bukwe ndahacuranga cyane, mu anniversaire y'abantu ndahacuranga cyane. Ibyo ni bimwe mu bintu bituma mbona amafaranga. Kuba rero umugabo wo kutabona mufite nta mbogamizi nini cyane, ndiho nyire nk'abandi Alexandre Mwitende umaze igihe kinini mu muziki avuga ko uyu ari wo wamufashije kwakira ubuzima. Kuri ubu ni umubyeyi w'abana babiri, bombi barangije amashuri yisumbuye kubera umuziki we. Umuziki navuga ngo ni byose, njyewe niko kazi kanjye, niwe unyambika, niwe watwaye abana ku ishuri, mfite abana bakuru barangije segonderi. Muri make umuziki niwe ukora buri kimwe. Ni umuziki rero cyane rwose, n'inzu nubatse n'umuziki wayubatse. Afite ubumuga bwo kutabona bumubangamira rimwe na rimwe, ariko ngo ntibimubuza kubaho no kubana neza n'abaturanyi. Yifuza ko abadafite ubumuga babazirikana bakabafasha mu byo badashobora kwifasha kubera ko batabona neza, ariko nanone ngo hari ibyo abafite ubumuga nk'ubwe binubira. None se urambana nka Alexandre gatufite iyo timbega teriko Imana ni ingome we, ngo ubuse ngo kuki yagize gutya, ukambaramo ko no kurandatwa ntacyo yakora. Bitandukanye no kuba rero nshobora kuba ubonye wena ngiye kugonga nk'igiti, ukambwira utari Alexandre wigonga icyo giti, izo mpuwe zo ndazemera. Cyangwa ukavuga utari Alexandre imodoka ziracyari nyinshi, weretse kwambuka imodoka itakugonga, izo mpuwe zo ndazemera. Urumva uranyonganiye muri bwa bumuga mfite. Iyi mihanda yacu bidakoze neza, ryo tuba tugenda ukabona hari nk'ahantu icyo wenda kidapfutse, uramutse mutari Alexandre ngaho uzi gukora tension imbere muri metero nk'eshatu hari umwobo ntutaza gutsikira. Izo mpuwe zo turazemera cyane, ngizo izo mpuwe nuko zitandukanye, nge nuko mbyumva nuko myeme. Inyanja n'ibiyirimo, inzuzi, ibishanga n'ibibaya, imigezi n'imisozi. Nubwo avuga ko imibereho ye idatandukanye cyane n'iy'abaturanyi be badafite ubumuga, Mwitende avuga ko hari ahakiri imbogamizi. We ngo agerageza guhangana na zimwe muri zo, ariko siko ibibazo byose ashobora kubyifasha, yaba kuri we ndetse na bagenzi be. Asanga aha leta yarushaho kubatekereza cyane. Kubona inkoni yera biragoye, kandi blanche cyangwa white cane ni nkeya pe. Ikiri nk'uburyo bwo kwiga, materiel ziratugora cyane, izacu zirahenda. Byitwa za Brerino zifasha kwa ni computer zacu, byitwa za Focus, ni materiel zihenda. Leta rwose nyabona mudufashe, mushyire imbaraga muri materiel z'abatabona. Ubumuga bwo kutabona ni bumwe mu bwiganje cyane mu Rwanda, gusa aba barimo na benshi bagerageje kurwana n'ubu bumuga, kuri ubu bakaba baragize aho bagera. Kuri Mwitende ndetse n'abandi bafite ubumuga, ngo kugira ubumuga runaka ntibivuze kubura ubushobozi burundu. Ikindi bifuza ni uko umuryango nyarwanda wabafasha kwifasha, aho kubakorera ibintu byose, kabone n'ubwo byaba ibintu bakwikorera mu ntege nke zabo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Ako kazi rero gasoje icyo kiganiro cya Jean Claude Mwambutsa yageraga n'umuririmbyi Alexandre Mwitende. Mu kiganiro none cyo kuri wa kane twabateguriye Lopez isaba izingiro ry'ibibazo byawatanye. Reka nawe gutekereza utyo pe. None se yaba adahari koko ubwaye amahirwe aba yaranciye mu myanya y'intoki. Uramenyanye, ntufate Lopez nk'umunyamuvumo, ahubwo mufate nk'umunyamugisha mu bye. Nta soni. Mana yanjye, none wasanga iriya modoka ari ya Chris we. Ni 12:45 kuri BBC.
tuguma i Kigali ijambo ndihe Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Umugoroba mwiza bateze amatwi BBC y'imikino nyahere mu Bwongereza. Newcastle United muri iri joro irakira Arsenal mu mukino wa kabiri wa kimwe cya kabiri kirangiza cy'igikombe cya Carabao. Arsenal irimo umwenda w'ibitego 2-0 yakubiswe mu mukino ubanza iwayo ku kibuga cya Emirates. Mu gihe Arsenal yitegura gukuramo uwo mwenda, Newcastle yo irabishaka gutera intambwe igana ku gikombe. Iramutse gitwaye kikaba aricyo cyaba igikombe cya mbere gikomeye yabitwaye mu myaka 56 ishize. Arsenal igiye gukina uyu mukino ihagaze neza kuko ku cyumweru yanyagiye itababariye Manchester City imvura y'ibitego 5-1 muri shampiyona. Ni mu gihe Newcastle yo yakubiswe iwayo na Fulham ibitego 2-1. Hagati aho hari ku mutoza wa Arsenal Mikel Arteta ari kubogoza ko ikipe ye itashoboye kugura rutahizamu mu gihe cy'isoko rito ryo kugura no kugurisha abakinnyi ryafunzwe ku wa mbere w'iki cyumweru. Arteta ngo yifuzaga rutahizamu waziba icyuho cy'abakinnyi Arsenal yacungiragaho bavunitse barimo Bukayo Saka na Gabriel Jesus. Undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza umukino wo kwishyura, Liverpool izakira Tottenham ejo kuwa kane. Tottenham izajya kwa Liverpool ifite impamba y'igitego 1-0 yatsinze mu mukino ubanza. Liverpool yamaze gutangaza ko itazaba ifite umukinnyi wayo Alexander Arnold kubera imvune. Yandi makuru avugwa mu Bwongereza kugeza aho shampiyona igeze aha, byatangajwe ko hamaze kuba amakosa 13 akozwe n'abasifuzi bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa video, ibyo bita VAR. Umwaka ushize aho shampiyona igeze aha, ayo makosa yari 20 nk'uko bitangazwa n'abayobozi ba shampiyona. Habayeho kwiyambaza VAR mu mikino 70 ku mikino yose imaze gukinwa 239. Umuyobozi mukuru w'umupira w'amaguru Tony Scholes yagize ati nta muntu n'umwe wasuzugura ikosa iryo ari ryo ryose kubera ingaruka zaryo. Turabizi ko ikosa rimwe rishobora gutesha ikipe amanota, guteza kaga yaba umusifuzi, gutuma abatoza birukanwa, tutibagiwe n'abakinnyi. Urugero rutangwa n'uwahoze ari umutoza wa Manchester United Erik ten Hag. Ibyamubayeho ubwo iyo kipe yatsindwaga na West Ham. Rimwe mu makosa ne ataravuzweho rumwe ni penalty yahawe West Ham bisabwe n'umusifuzi Michael Oliver wari kuri VAR, nyamara bikaza kugaragara nyuma ko nta kosa ryarimo. Gutsindwa kwa United byaviriyemo ten Hag kwirukanwa ku munsi wakurikiyeho. Naho muri tenisi, umukinnyi wegukanye inshuro 2 irushanwa rya Wimbledon Petra Kvitova yatangaje ko yagarutse muri tenisi nyuma yo kubyara umwana w'umuhungu. Uyu wahoze ku mwanya wa kabiri ku isi yaramaze amezi 15 atagaragara muri tenisi. Irushanwa yaherukaga ni rya China Open mu kwezi kwa 10 2023. Uyu munyarepublika ya Czech kazi w'imyaka 34 yatwaye ibikombe 2 bya Wimbledon muri 2011 na 2014. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99.6. BBC gahuza miryango. Tacyare aho mu Burundi ijambo ndihe Siriake muhawe nayo mu kiganiro cy'abagore. Ndababwije nongera ndabahani ikaze muri iki kiganiro c'abakenyezi. Uyu munsi tuganira n'umukenyezi Samantha Torres, umunyamerikakazi akina umupira w'amaguru mu Burundi, aba mu Gahaza mu Bukeyi bwa Muramvya. Uyu mugore w'abana babiri mu Kirundi ciza aratuyagira uko abayeho mu Burundi. Mu gutangura abanza kutubwira nimba no muri Amerika yakina umupira. Ego ndakina hariya cyane gose, mugabo igihe kera ndi muri Amerika ndinjira mu bintu bigoyi bibi, badroge, inzoga, ndabihevye 100%. Hama ndaje mu Burundi ndasanze ndayikunze gose gukina kandi ndacari gukomeye gukina. Hama ndakunda Imana, ndakunda mu muryango, ndakunda umupira, ndakunda
abarundi. Kuva Samantha atanguye gukina umupira w'amaguru amaze gukina ahantu henshi haba muri Amerika canke mu Burundi. Muri Amerika mukina ahantu hatandukanye, ugira traveling nyene, hama winjira mu program atandukanye, ukura abakinyi bacari bato. Hama ndaje mu Burundi ndakina mu Kinama, aho Sintware kera, hama ndakina muri La Colombe, hama ndaje ngaha muri kipe ibubanza. Abarundi barabizi umupira kandi barabizi kwiruka gose. Jewe ndibaza nimba bafise basi ndavuga ijambo support canke bafise abantu bafashe ibintu bitandukanye barashoboye kubimenya gusumba kandi gose. Abandi banyamahanga cyane cyane abo twita abanyaburaya baje kuba mu Burundi bakunze kuguma mu bisagara. Kubera ko Samantha n'umuryango wiwe bashimye kuba hagati mu gihugu. Yo ndakunda uruguru. Urazi igituma? Ndakunda uruguru kubera umengo abantu bameze neza, barazinane, barakundana, hama ndakunda klima. Igisagara sindabikunze cyane, umengo uruguru imigenderanira biroroshe gose. Kugenda mu mutumba, imigenzo, imico, umengo irindani gose. Ikintu gikuru ndayikunze cyane gose ni ubucuti abarundi bafise hagati yabo. Urumva twebwe hanze muri Amerika twarakuriye basi igihe cyose bavuga ngo urakeneye gukura ukora wenyene ukurikirana ibintu byawe wenyene uri umuntu basi independent. Mugabo ngaha mu Burundi ibintu byose mukorana kandi mukorana hamwe, n'ubumwe n'urukundo. Kuryamana nembe n'abakobwa canke gute ngaha muri kipe turaryamana, nembe ni gufungura murasangira canke nembe ni kurima murarima hamwe. Vyose ndakunda imigenderanira. Ivyo guheka umwana mu mugongo ndayikunze cyane kubera ndakunda gutamba. Samantha aratanga impanuro ku bandi banyamahanga. Uri munyamahanga ni vyoroshe basi kuza ahantu hashasha, birumvikana. Uraje ahantu hashasha umenyera ahantu hashasha ivyo kurya nabo bantu n'imigenzo n'imico. Ni kuvuga ndibaza ikintu ca mbere rya mbere ni gusaba abavukanye banje n'abarundi bagerageze gukwakira basi urukundo bafise hagati yabo. Ndabizi ngaha kahise kirahari mu Burundi ngo turatandukanye ngani dusa ngani tumeze ngani twarafata umwe ku wundi. Ivyo kahise rero tubireke kahise hama tubitangoro bishasha. Kubera iki impande zose turahomba. Uruhande y'abarundi gerageza basi mu buryo bwose gukwakira neza, kukwereka urukundo kandi guhagarika basi kuvuga ngo ijambo ngo we muzungu canke ngaha ibubanza ngo we mushinwa. Bashe jewe sindi mushinwa no kuri kose ndi umuntu. Wumvirije ikirundi Samantha avuga ntiureka kwibaza iragikuye. Bafise abagenzi tubana n'abarundi imisi yose igihe cyose bari gukosora kandi ndakunda kuyaga kandi sindatinya nemwe ndagize ikosi mu kirundi na kimwe naco bitwaye. Kirundi kiraryoshe. Kenshi na kenshi hari abantu bakunda kuvuga abanyamahanga bakoresheje ikirundi bibaza ko batabumva. Byoba bimaze kumushikira. Yo kangahe ngo batangure kuvuga amajambo menshi ngo uyu navyumva hamwe ndahoze gushika ahantu hamwe nambwire hewe aya ingo tuyage n'ukuri ivyo sivyo. Hama baratangaye ngo yo managawe ndafuye ndi mwijuru. Aya urakoze cyane. Yo none ijambo gishasha ndizo uyu munsi niki urakenuye. Ikiganiro c'abakenyezi cy'uyu munsi kigaruke ngaha naho utaha. Mwari kumwe na Siriake muhawe nayo. Urakoze Siriake muhawe nayo iriyo na Samantha Torres mwaganiraga. Ninjya mu Burundi ngahura nawe nzitonda menye ikirundi muvugisha. Hanyuma rero turi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje imirwano cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko ibihe by'agahenge bitabujije intambara gukomeza, ariko abo muri Bukavu bakaba bavuga ko umwuka utandukanye n'ahandi ngo bimeze neza. Naho akarere k'uburasirazuba bwo hagati kamaganye umugambi wa Perezida Donald Trump w'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafata ubugenzuzi bwa Gaza ikahahindura icyo Trump yahise aharyoheye ijisho hegereye amazi nyuma y'uko abanyapalestine bimuriwe ahandi. Ibi biganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbcgahuza.com cyangwa se ukajya kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ukandika BBC Gahuza.
byari biyobowe na Nina Iradukunda, twafashijwe na Chris Lovelock kugira ngo amajwi kugereho ameze neza. Geni Prudence Nyumba akoze guhitamo BBC Gahuza Miryango kuri uyu mugoroba. Uraraharyana. Thank you.